Ženki razred od 12 do 18 mjeseci. Patološki broj 42. Može. Evo ona ide puta. Možda ako malo bude došla, čiji si ti? A? Ti onaj sa interneta? Još. Pa poznao sam ja tebe. Ti su najlijepi dečko. Jesi li? Kako se prezivaš? Kako? Ma jesi ti Turka? Nisi, dečko. Jao, izvini, ja sam onaj... Ma ti si mi sada te mene da? Prava i dlaka, pleji, tako? Sve dobio sve.